Patalfatu lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei foi e sofau. Ai mai so tapo inga tama matina matua. Pela ho mo mai ai tato fasalonga le nei tula. Malo le soifua o sinen fa. Ele mawhai ona whaawa wai pea sui o le malo I nuu, pe a whai olo o iai se fufuanga ia luli whai ngā palo te tele. Pe tai, o le a whaawau lava tiu te whai o sui o nuu olo o iai pea I le taimi nei. Tusa pe ua umalo na taimi, e pe on fola mai ele office o tinamta maita I lungo la nei tulau. O tātou tofi uma ua mai au la tātou finga le taimi nei. Ua whaia le fina ngalo le malo e ala le kapeneta e wha wau o la tātou finga mo se taimi le tū mau. Ona ole tu langa mana o mia o loo iai le taimi nei le whaatino ina o tātou whai ngā pārota. Ai au mai a tātou seini ngā lima e tusa o whiriwhiringa tātou wawhio anga o le a wha o ngā ina loa. O whautuanga tā ua malimtanga luenga o tinamta maita I mole tau le lei o le ngā luenga whaatino. Ai o le wha maoni o le sui o le nuu I le malo, I lo lātou sao, I le wha maoninga o se vaenga o tangata pālota mai I tū malo o mana o miai sea la sanga. E fautuaina ma le nganga whaalualu, o lo whaongaina, o tofinga whaale malo, ma mea tō tino a whioanga, I tūlanga ma awala whaapurukiki, e le fautuaina ma whaatangaina. Wha mole mole, ia tautua nā le tāua o lo tiute, e fautuaina, ia anga tausiri o le ami o tonu, ma le tausia o le filemu, ma ia tautua le atunu I le whaamaonu. O le asa mulimuli le nei o le listala o tangata palota mo le palota tele. Pei tai o leisi le vaenga o lo mana o mia tele le ofisa palota mo le whaamaliaina o le stala o le tangata palota. O le sao ma le moni o le nuu o lo onofo ai. E lua feta la le sala le tangata le listala ai se lau tala mo le tangata le palota. E o mai le vai so nei wa silia le iwa sulua fe tangata listala. Ua whaamaliaina e au fiai ma le silia le sulua fe na le sitala mai lunga sota inga tele vave. Mai o tāpuni ai fo I ofisa le stala le taulanga. Ai ua le stala tasi umatu, I le faleta alo tasi tuana imato I le so. E le lai titi tāpena pena ngal tō whāso alo kuresa a o tū mai ai le foe I le pulenga wafu a Samoa, le Samoa Port Authority. O le masino se tema o le tausanga nei lua o lo lima le umane o le palo ta tele. E tau nu ua I le waala upase se fau a le Samoa Port Authority I Samoa. Sau nosa o alo tatu whaataluanga wa tele tupe le spa e alu I le whaale leia o wafu. Ai o se fuafuanga o le vai mamau I le lumanai. Ia au maia se waa sawa e suitu langa le Lady Samoa tolu. O le waa fau lea e tau nu umaya se tema. O le Lady Naomi Lua e o atu I le lima se laulu to tele o le pase se mata vale lima sfulu e o fiai. E le ato se itu lai malanga I le waa upolo masavai a umia o le fast full minute. Mai o se fuafuanga na talia le lei foi, e le company fauvaai Australia I le tau e tuso le 2 miliona tala. O le wafou leo se a seta al pulenga wafu, o le a whaalisi atu I le whaalapo tonga wa a Samoa le Samoa Shipping Corporation, mo le 2 tausanga, e le aise tupe whaopopo, o le tō whaasa o aluku resa o lo tapena mo le palo ta tele mai ngā ngai fo maunga lua, o lo tau wā mai lalo o le vanga whaopu whai e le Samoa Uniting Party, o le tu malo lea e au fiailo na nuu o paia, sa maunga le whangoa lii, ma sa funei ma tā vai faltanga loa mwhatuwalu. O lo tula I mai ai le sunga fo isala lilo Ioane tu. O le masina o se tema e tau nua I whanua le wa afou mo tangata fumlanga I le wa uponu masawai e sili atu lo na sawa na ilo le wa o yei nei e pe o na saunua le pule o wafu a Samoa le tō whasa o alo. E ui ina ele ipasi al palemene le tala I le tupe whaasoso al minista tausi o tupe. Le fionga lau timu ia afua wele se wa ai. Talu sa le mawhai o na whaamaliaina ma whaatupe vaenga tele e maise o le tasi tesima le 2 miliona tala. Mo le polkalame ai tumalo. Pe taina ia tau I tu stala. Le matuasi I tia o tamau ainga o Samoa o yei nei. O lea fōlinga si I tia o tamau ainga o Samoa, wa ia fola ai foi, e matua fiu e mawhai o na whaatupe. Vaenga e pe o na fola ina, e vaenga wha upu whai, e kempeni ai mo le palo ta tele o le masina fau. Awa afa awa si tia o tamau ainga, e mawhai fiu mawhai mele. Tūlanga le nei, o cash flow al malo le nei, langa wha sal tūla whonu ta ua tua. Al cash flow al malo le nei, makua heo fia. Lea lava foreign reserves. Ualo ilalo ai ta lafu, o leo mawhai kako koe ai ka lafu. Wa mawhai temini on tatu to ai ta lafu. Ma o leo si tia fo ile ta lai o tupe al malo. Fu e lungo tatu tupe ai e maweni.
O lea e alua I lunga le CET o tūlanga o tātou tamawainga, economic growth. Ia level CC le iei matua healthier ka ko foreign reserves. Tātou tupe whaasau. O le ua over voi malipilion. A CC level tātou tala o tupe. Ia o se tau sanga mua ni o ilunga statistis ma lua pilion. Le tupe lea le tala o tupe lea na avatu nei palmini ai le pasia. Ai toi wha foi mai. O le whailoilo lea o CET o tamawainga. Le o le si ilunga o tātou tala whaatau tupe tau sanga o le whailo manit no ana o le leo tātou tamawainga. O mea ia o te pa e tui nei mea ua folofolo mai fiu ngaftia o le lui le mea lea o le whaauawina o le whaauawina e o whaatasi la mea ma ia whaauau le CET o le tamawainga. Peitai o lo fola fo Elminster whaatatia e se o isi ngā luenga le malo e peo awal tele ai ua whautuaina e whao ngāla tau tupe toe mai o le tausanga wha tupe talua i whaatino ai na le 25% o ngā luenga. O le asolo na whale nei talo na taunu I whanua whamonianga mō whanau. O whasawina mai sa wanga o lo I tutonu o le Campus of Hope I tona I mato. O le asia singa le au lotu o le Porter's House Central Church mai au kilani New Zealand. Na taunu o mai le sa aso tolu sfulo yunie o mai le stolo yulai. Mō le so tanga malis fo ila lao le lotu I Samoa. E to tolu sfulu au na misiona mai New Zealand so tanga I le Porter's House Church na lato whataua le aso lua o yulai mō whanau sa waina Samoa ai maise o le tele o whanau o lo whaasolo I a lato whaamsinonga a le while mua I o lato mawhatianga ma sa wanga na o mai ai. O ta ua le whaamtalanga whalawa I tele mai le SVSG o ta talo mai a nganga ua whaapayaina ua mawaila ngona whaafowina o whanau ai o talo sanga fo ina whaia mō le au whai ngā nuenga. Ma whaaftai ai le fionga le Pristene sili niulina jang le vasenga misiona asia si mai le Impact Team ma le Porter's House Church ua ose suau umanongi fatu o whanau a le Campus of Hope. O se asa o toe si iti ai le whaamoe moe ma whaamonianga mō le Samoa Victim Support Group. Matalo whaatula wala to Samoa Entertainment TV. Tu natu tanto wat le so la samunimuli o le lesi talaina o lo swafa o whainga palota. Tumtumule malu le tunu mai tuana I mato I le so o le samunimuli tala wha ia o na wha amutaina le petapunia I po I male ofisa I tuana I mato ai ba ia le mamalu le tunu oka matua wha tumulia le ngata I whafo a o totonu o le whale le nei tato whaltaalo. Ia o le ua wha ngaina mo le restala. Ya, le utu matato me po ate tonu ya o tanga ia tula na I tonu oka. O lo anga I mai pea ba ia dungo le awala ia te le o ta vale left o apaka I dungo le awala tele. Anga I mai pea la to fa na. Lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ne fo iaso e fa moe le lofo le tua tatu tui filo e fo iaso atai au se fa poponga ai ma fa tai toi I le Wendy's design mai funga le mo le fa la e.